ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa tona ya bosiamisi a boleletse Palamente gore ga gona sepe se a se fitlhang. Mopresidente Ramaphosa o sireleditse tshwetso ya gagwe ya go tlhama puso ya bosetšhaba e tshwaraganetsweng. Tla re diale. Tona ya bosiamisi le tlhabololo ya molaotheo Thembisi Melane o boleletse Palamente gore ga gona sepe se a se fitlhang. O na tlhageletse kwa komiting ya Palamente gompieno go tlhalosa se se ntseng se kaiwa e le kadimo ya madi e botsukunape. I have nothing to hide. That's why I am here. Kgang e e simolotse ka 2016 ka nako ya fa Simelane e ne e le meiara wa Polokwane. Ka nako eo, masepala ono wa beeletsa diranta di le dimilione di le 349 kwa bankeng ya VBS. Ka yone ngwaga o, Simelane o ne a dira loan ya diranta di le 575 kwa Gundo Wealth Solutions, mme mo go yone o ne a reka coffee shop. Jaanong di-Hawks di latisa motlhala wa madi gareng ga mong wa Gundo e bong Raleon Razunani le VBS. Ba Palamente ba batla dikarabo. The timing thereof is exceptionally suspicious. Money flows from the municipality to VBS, money flows from VBS to Gundo, money flows from Gundo to the purchase of the coffee shop, all in the space of a very short period of time. It may be a coincidence, but in a long time of operating in the criminal justice system, I've learned to be very suspicious. Did you declare the loan when you were the mayor of Polokwane to the municipality, because you were a public office bearer? Did you declare it when you were a minister in the previous administration, in your member's declaration? And did you declare ownership of the coffee shop and bistro in that declaration? But given the allegations and given the investigation into VBS and the large numbers of prosecutions, and now given what you have indicated to ourselves, and given the fact that Hawks are today further investigating, there is, in my view, a glaring conflict of interest. Minister, can you assure this committee that should matters involving VBS land on your table, you will respond to them impartially, in a manner that does not compromise the investigation? And then, in our language, if a person offers a credit while is not registered, we call that person umashonisa. Would I be correct, Minister, if I say you borrowed? If we were to take your version, will I be correct if I say you borrowed from umashonisa? You know, I would also say it's a movie which is always repeating itself, and we're watching it over and over in this country. And unfortunately, it involves almost same actors. Simelane a re ona sa itse gore loan eo e tswa kae. I loaned from Gundu, not from VBS. I loaned from Gundu. My contract is with Gundu, not with VBS. So that's where the distinction is. And I regret the harm it has caused the people of a vendor in particular. Fa na budiwa gore a o tla emela kwa thoko kana go leboga tiro go fitlhelela morero o rarabololwa. O rile Mopresidente Cyril Ramaphosa ke ene o tshwanetseng go tsaya tshwetso. Kgotlatshekelo ya Western Cape ga ya re bolakatlholo mo kgetseng e gwetlhang maemo a moeteledipele wa Palamente wa lekoko la MK Ngaka John Hlophe mo komisheneng ya ditirelo tsa bosiamisi. Letsatsi la bobedi la tsheko eno le simolotse ke mmueledi wa ga Hlophe. O tsweletse ka dingangisano tsa gore ga gona gope mo molaotheong mo go thibelang Hlophe go dira mo JSC. We say that an interdict against a member of parliament would really be just
inimical to our constitutional scheme, because what you are saying to the judge is that he cannot perform functions that he is assigned by the Constitution to perform in terms of the Constitution. Mmueledi wa lekoko la MK Dalimpofu a re kgaratlho ya semolao kgatlhanong le tlhophe e ne etetse bosemorafe ebile e ne e le maano a go ipusolosetsa. You have condemned him, you have vilified him, you have booted him out of his job, and now you go to the grave to dig the grave and say, I want to kill you again. That is what's happening here. Let's not glorify it with these pieces of paper. Go le jalo, mmueledi wa Freedom Under Law a re kgato ya kgotlatshekelo ke ya go godisa tsamaiso ya molao go netefatsa gore mekgatlho ya baagi e diragatsa dithata tsa yone sentle. If you look at the manner in which it exercised its power and you test it against the standards to which all exercises of public power must conform, then you see that it was unlawfully exercised. National Assembly. Mmueledi wa DA lene o dumelana le seo. For the same reason, it's not about amending the Constitution. That is an argument advanced by Mr. Mpofu, that effectively what the DA is asking this court to do is to amend the Constitution by imposing restrictions on impeached judges that aren't there expressly. Corruption Watch ya re tlhophe ga bontshe go ikotlhaela maitsholo a gagwe a sa siamang. Justice Tlhophe was found guilty of attempting to influence Constitutional Court judges to find in favor of Mr. Zuma. Something Ms. Maharaj-Pillay said yesterday was that this first thing Dr. Tlhophe does when he's removed as a judge is join Mr. Zuma's political party. No one's denied that or addressed it. And why this is still today relevant is because before this court, and in an argument that was made today, Dr. Tlhophe still refuses to appreciate the gravity of his misconduct. Katlholo e tla rebolwa mo bogautshwaneng. Isago ya ANC e ikaegile mo ntšhwafatsong ya lekoko. Seno ke go ya ka mopresidente wa Maloba Thabo Mbeki yo a neng a bua kwa tshekatshekong ya komiti khuduthamaga ya porofense ya Free State ya ANC kwa Welkom e ka ga ntšhwafatso. Motlatsa mopresidente Paul Mashatile a re ba tlile go tokafatsa matsapa a go ela tlhoko projeke e dipuopuo ya metsi ya boleng ba diranta di le dibilione di balwa kwa Giyani. Mashatile o ne a ile go bona kgatelopele e e dirilweng go konosetsa projeke eo e neng ikaeletswe go tlamela metsi e le 55 ka metsi. Masepala wa Mopani wa re o solofela go le gontsi go tswa mo letong la motlatsa mopresidente. We need to move into phase 2. Now, phase 2 constitutes the remaining 31 villages. And in those 31 villages, if we complete them, we'll be concluding the 55 villages that I'm talking about. Now, if you look into the future, the expectation from this visit on our part as Water Service Authority is that, one, we have put a case before the minister to approve and fund the upgrade of the water treatment plant at Nsami. We want to increase that capacity by 10 megaliters so that we have 40, which can even take and cater for the growing population. Secondly, we are requesting at the level of the minister to fund sufficiently phase 2 so that we start in earnest with the reticulation of the remaining 31 villages. Tunzo e setlogo kwa motseng wa Modimola gaufi le Mahikeng kwa Northwest go sa le gale monongwaga e tlogetse lelapa le baagi ba tshela ka poifo. Mosadi o boleilwe ka go thuntsiwa mme setlogolo sa gagwe se go beetse mo thuntsong eo. Lelapa la re le butse kgetsi kwa mapodisi mme le fa go ntse jalo ga go ope yo a tshwerweng. Nkamile thata ka gore ga ke sa tlhola ke tshepa ope ene ga ke sa tlhola ke kgona go tswaela ka bana ba banyaka ke le mo university ga ke sa tlhola ke kgona go ijesa monate ke tswe ke nnela ke le ga ke se ko sekolong ke moresa.
mongwe wa lelapa gape a re ga ba kgotsofalele tsela e mapodisi a tshwereng kgetsi eno ka teng o eletsa gore go tsewe dikgato tse di maleba gore batho ba ba dirileng seno ba tshwarwe. Rona ba lesika re fila gore ga ba tse kgang ya gore ba tshware ba bolai ba ga ausi gore ba feleletse ba ba tshwere ka gore rona re dula re le mo matswalong. Tiragalo eno e dirile gore baagi mo motseng ba tshoge ba ka ya fa tiragalo ya mofuta ono e le lantlha e diragala mo motseng wa bone. E re amile thata ka gore mo ke mo magaeng ke so se ne re sa tsulela thata mo magaeng and then ile sa ntlha se diragala mo magaeng. Dire mo diragaletseng kutlwise botlhoko thata ka gore e ntse le ene mmasetšhaba wa motse o sengwe le sengwe se ne re se tlhoka ne re se kry-a mo go ene. Ga ba gare mapodisi mo porofenseng a re dipatlisiso mo kgetseng eno di santse di tsweletse. Re ka netefatsa fela gore go nna le monna yo e leng mapodisa ba ile ba mmotsolotsa mme ba feletsa ba tsere se se bitsang gore ke di-buccal sample mme tsone tsa romelwa ko forensic laboratory. Ka jalo monna yo o ne a gololwa ka ntlha gore a ne a sa golagangwe le kgetsi ka nako eo mme le fa go ntse jalo go ne re ile ra tsaya topaki ya gagwe kgotsa sone statement sa gagwe le gore go na le motho yo e leng gore re mo lebeletse le gore re tlhoka go mmotsolotsa jaaka motho o re bonang e le gore ka gongwe ka re thusa mo kgetsing e. Ba lelapa ba tsweletse pele ka go letela dikarabo tsa tiragalo eno jaaka ba sa kgonne go amogela se se ba diragaletseng. Tsholofelo Mogami, SABC News, Modimola, kwa ntle ga Mahikeng. Batlhankela ba pharakano ba le 11 ba tshwaretswe bonwenwe le go batla dipipamolomo mo bakgweetsing kwa tselafefong ya N1 magareng ga Polokwane le Mosina kwa Limpopo. Ba tshwerwe go latela dipatlisiso tsa setheo sa lefapha la dipalangwa sa RTMC le di-Hawks tse di tsereng lobaka la dingwaga di le 2. Bahlapetši ba tsela ba golegilwe morago ga dinyakišo tšeo di tseneletsego tša maphodisa tšeo di tšere go tekano ya mengwaga e 2. Maphodisa a re a o dulotše bomenetša bjo bo rulagantšego bja go ama bahlapetši morago ga go hwetša tshedimošo go tšwa go bangwe ba baotledi. Go begwa ge bahlapetši e be ba emiša baotledi tseleng ya N1 gomme ba banyaka šunya. Maphodisa a re a na le bohlatse bjo bo tseneletšego kgahlanong le bahlapetši. Ke di-investigation tsa go thoma ne di sa thome ka motlha o a ke re di thomile kwa from bo 2020 ntse re receive di-complain yalo up until re ntse re le busy ka investigation e le reng e iragetse le hono gore re sware ba gononelelo ba in terms of ba swereng ke 11. Kgoro ya dinamelwa e re e tlo tšea magato a kgalemo kgahlano le bahlapetši bao ba golegilwego. Jwale ga ke tlhalositse gore tsala di-allegations internally as the department re tlo tšwela pele ka ono ba probably will have processes tša rena di tšwela pele le bona ba ka no ba fegilwe for nakonyana re sa lebeletse gore na di tšwela pele re ya jwang. Lekala la bahlapetši la RTMC le holofela gore go golega ga bahlapetši ba go tlo netefatša gore ba bangwe ga ba dire ditiragalo tša mohuta. Conduct of these officials contributes to a culture where drivers don't respect the rules of the road because they know they can buy their way out of sticky situations. So with these arrests, we're sending a message that when traffic officers are sent out to the road, they must stick to what they're supposed to do. Maphodisa a re a mohlaleng a ba gononelwa ba bangwe ba gononelwa ba tla tswela pele ga magistrata wa Polokwane mo nako e sa feditšego pelo. Ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC Polokwane. Mokhuduthamaga wa lefapha la ditsela le ditirelo tsa baagi kwa Northern Cape Fufe Makatong a re puso e tshwanetse go baya kwa setlhoeng morero wa go ruta basadi. Makatong o buile seno kwa tiragalong ya go ribolola letsholo la go katisa basadi mo lenaneng la EPWP kwa sedikeng sa Francis Bart. Ona ke monyetla o moholo ho ba unneng molemo. Tshebedisano mmoho ya lefapha la mesebetsi ya setjhaba le college ya thupello ya baahi e tla fana ka monyetla ho ba nang le seabo ho phethela lengolo la bona la matriki le ho ithehela mesebetsi. Ya ka re tla re ba matlafatsana re ba matlafaletsa gore e re ha puso e na le diphatlatiro e nne bone ba ntlha ba ba kgonang go amogela le go phamola monyetla o. Ke basadi ba fetang 300 ba tlang ho una molemo projekeng ena setrekeng sa Francis Bart Northern Cape.
College ya Baahi e re e tla boela e fana ka dithuto tsa grade 9 ho ba sa kang ba fumana monyetla. Di-program tse bomme di tlo ba thusa ka hore ba itirele mmereko ya bona. O tshwana le ya ba typer if ba le mo catering. Ba unneng molemo ba re ba thabile. Now EPWP since it like a program ya sekolo ke khona go federal my studies ke tsa matric ya ka ke khona go tswella le ka di-course tsa ka tsa tse nna ke la ka tsang mo botshelong go di dira go ya sekolong. Ke tumeletse fela MC ntho a re fileng yona gore re boele sekolo re tlwele go nono re se ga nyanya fetsana re le bomme. Lefapha la Mesebetsi ya Setjhaba le re lenaneo lena le tla atolosetswa ditrekeng tse ding Northern Cape. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Ba ba ipelang madi a go rola tiro ba rotloediwa go dirisa bontlhabongwe jwa madi a bone ka kelotlhoko. Motlatsa moporesidente Paul Mashatile a re morero o itsegeng ka two-pot system o ikaeletse go imolola ba ba nang le dikoloto. Netlek ke lephata le le dirisanang le puso go tsibogela dikgwetlho tsa ikonomi le loago. Mashatile a re ditherisano le lephata leno di lebisitse kwa go tlhamiwang ga melao e botlhokwa. Yona e akaretsa wa maemo a kwa ditirong e leng basic conditions of employment, wa dikgokagano tsa badiri e leng labor relations, ga mmogo le wa tekatekano kwa ditirong e leng employment equity. Mashatile o akgoletse Netlek seabe sa yona se se akaretsang sa molao o kgontshitseng go diragadiwa ga lenaane la dipenšene la two-pot. O rotloeditse ditokololo tsa matlole a dipenšene go kopa bontlhabongwe jwa madi a bona fa fela go tlhokega. The two-pot retirement system, where workers can access a portion of their retirement savings when faced with high levels of indebtedness. As we celebrate this important achievement, we urge South Africans to be wise in assessing their savings. Tona ya ditiro le badiri le ene o gateletse gore maitlhomo magolo a lenaneo la dipenšene la two-pot ke go imolola badiri ba ba mo dikolotong. The two-pot retirement system is an important measure to assist distressed workers. Measures such as these need to be implemented to cushion workers facing just transition. Gabagare Netlek ya re ke go le gontsi go tshwanetseng go dirwa go tokafatsa melao ya badiri mo nageng. The issue of labor law reform, and all the former overall conveners there on my far left will know that this is the heart of Netlek, being able to respond to the changes in the labor market with changes to legislation. And it is always an enormous source of debate about how flexible or how regulated we want the labor market to be. Netlek ya re ena le seabe se se botlhokwa mo tsosolosong ya botshepegi jwa puso mo badiring. Mopresidente Cyril Ramaphosa re foramo e ka ga tirisano mmogo ya China le Afrika e butse matlho a ditokololo tsa kabinete tse neng di kgala China. Mopresidente o sireleditse le tshwetso ya gagwe ya go tlhama puso ya bosetšhaba e tshwaraganetsweng. In the course of our discussions, waylay concerns that they may have had about South Africa's foreign policy towards China. We assured him that South Africa will continue to adhere to the policy that we have had for over 30 years of recognizing a one China policy. And we assured him that the coming in of the other 9 parties in a government of national unity would not dilute or erase our policy positions. Tinelele kalotsa sigonjono motwetso a khaso ela telang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae sala sentle.